Ja bih iskoristio priliku da kažem šta je to što nevladin sektor očekuje od ove trodnevne radionice. Prvo, što nam je jako važno, to je da se možemo, kako i na koji način se možemo osposobiti da uradimo pravilnu procjenu rizika od zloupotrebe nevladinog sektora. Ako u Bosni egzistira 12.000 ili nešto više nevladinih organizacija, kako uraditi procjenu tih 12.000 nevladinih organizacija ili po kojim kriterijima to uraditi. Drugi moment koji nas interesuje ovdje jesu dobre prakse iz zemalja u okruženju, ukoliko ih ima, i dobre prakse iz djelovanja institucija. I treći moment koji nas interesuje nas zaista kvalitetan dijalog između neprofitnih organizacija i vlade, odnosno vlasti, u pravcu kvalitetnijeg finansiranja, legalnog finansiranja nevladinog sektora. Jer trenutno u Bosni od tih 12.000, ja mislim jedno 120, a možda i manje, pripadaju elitističkim nevladinim organizacijama koje imaju otvorene sve fondove, a mnoge druge nemaju otvorene fondove i na taj način vrlo lako mogu biti plijen onih koji imaju namjeru da zloupotrijebe nevladinu organizaciju za to.